Dobrodošli cijeni gledatelji u još jednog Hugića. Zadnji dan mjeseca lipnja, 36. Svima onima koji imaju danas rođendan, sretan rođendan, oni koji nemaju, bit će, vjerujte, kojima je bilo, bilo je. Imamo danas malog pokrovitelja, jednog slatkog, već naslučujete po ovim omotnicama malim tu. Dakle, ljudi moji, sve male i velike sladokusce razveselit će nova Kraševa nagrada igra. Osvojite nagradu Dorina Kraš. Što je Dorina Kraš? Tijekom ljeta marljivo skupljajte omotnice bilo kojih Kraš čokolada u ukupnoj količini ni manje ni više nego 500 grama i pošaljite ih u Kraš Zagreb, Maksimirska cesta 130 PP ili ti poštanski pretinac 10.018 za nagradnu igru Dorina. Najsretnijeg dobitnika očekuje novčana nagrada u iznosu od 50.000 kuna, a ostali će osvojiti skutere, videokamere, televizore, videorekordere, fotoaparate i niz drugih vrijednih nagrada. Ljudi moji, ne biste vjerovali, to sve samo za 500 grama papirića. Odnosno, kad pojedete čokoladicu papirića, ostane 500 grama. Ili jedna velika od 500 grama. Ili 250, nažalost, nema. Ali ima 5 po 100. Ali imamo i super nagradu danas. Koju? Ovu. Doba je za slatko i ledeno osvježenje. Ljubljanske mljekare, dobitnik brojnih zlatnih medalja kvalitete za svoje sladolede, alpsko mlijeko, jogurte, sireve i napitke, predstavljaju vam najnovije sladolede. Kornet Zlatorog i sladolede na štapiću, Jaka, voćni snovi, Max i J97. Uživajte i ovoga ljeta u svježini raznovrsnih sladoleda ljubljanskih mljekara. Poduzeće Magros iz Opatije, zastupnik ljubljanskih mljekara za Hrvatsku, u suradnji s Alpinom Kro, darujete jednoredne rolerice Speed Bull. Iskušajte rolerice za lijepoga vremena i uvjerite se u kvalitetu trajnih gumenih kotača i izvanrednih ležajeva. Sretno! Dakle, ljudi moji, role će osvojiti možda baš danas Bernardica koja ima taman dovoljno godina, punoljetna je. Zovemo je u Tiborjance, Gat poštu, preko puta Valpova. Bernardica? Dobro večer. Dobro večer, kak smo? Dobro, a vi? Kako? Odlično, moramo biti dobro. Jednostavno, kad se snađemo ovdje s vama i sa Hugićem, moramo biti dobro. Jel da? Pa da, Tiborjanci. Da. Jesu na nogama? Pa nadam se da jesu, neki jesu. Odlično, neki jesu i neki nisu, oni koji nisu sad će ustati jer naša Bernardica će igrati igru broj 4. Dakle, u Tiborjance šaljemo igru broj 4, a nagrada će biti na kraju, vidjet ćemo koja. Skijat ćemo se u Tiborjancima, navodno nema puno skijališta, ali smo jedno specijalno odabrali za vas. Dakle, 600 bodova, super nagrada, manje od 600 bodova, ovo nagrada. Pik Vrbovec predstavlja vam svoj novi proizvod, čajnu paštetu Hugo, namijenjenu prije svega najmlađima. Pašteta Hugo blagog je okusa i sigurno će postati omiljeni dio tvojeg doručka ili užine. Paštetu Hugo preporučujemo svima koji izbjegavaju jako začinjenu hranu. Uvijek s novim adutom. Pik Vrbovec. Nagrada u ovoj igri je veliki paket pašteta Hugo. Bernardica, može jedna petica? Odlično, još navijači da čujemo. Di su navijači? Di su? I evo ga, već je naša kartica nacrtana, dakle kuća naše Bernardica po kartici putovati. Dakle, da vidimo, lijevo, desno, desno, lijevo, desno. Sve smo zapamtili. Šutite. Šutimo, šutimo. Igramo 4 i 5, jel tako? 4 i 6 ćemo, lijevo, desno, 5 gađamo Snjegovića, 0 ćemo po Zemljović. Aha, 4 i 6 znači. 4 i 6, lijevo, desno, 5 gađamo Snješka, 0 Zemljović. Hugo, Murdanec. Snijeg, mir, moja skija i čista uživancija. Sad tiho, šutite. Bernardica igra. Lavinu Mordana šalje, bježmo hitro dalje. I dok mi bježimo, naša Bernardica stišće. Koji broj? Malo krivi, ali sad bi 6 trebalo stisnuti. To je to. Hvala Bernardica, ovo je bilo jako dobro. Šutiću. Odlično. Bernardica je svjetski prvak u skijanju. Veleslalom. Ne, spusti. Ne. Dobro je. Bernardica, ništa? Ništa. Prvi Hugić u vodu, imamo 3500 kuna u jackpotu. Genijalno. Otvori oči na skiju, skoči brže se preni i ponovno kreni. Ponovno smo krenuli, evo još bodova. Sad lijevo ili desno? Desno idemo. Kaže Bernardica desno. Da vidimo je na Snjegović ne čeka, idemo dalje kao da se ništa ne dođe. Dakle, moramo se malo skoncentrirati. Navijači, dajte malo potpore! Potpalite malo Tiborjanci! Još jedan lom i gotov je slalom. Još jedan lom. Ajmo, ne idemo po još jedan lom, idemo rađe slalom. Opa, 150. Sad lijevo ili desno? Lijevo, 4! Bernardica! Biće bolje drugi put. Neko viče tamo, neko je bio kriv od navijača, čini mi se.
Opet 3000. Vozio si kao tetak, skijanju je sad svršetak. Bernardica, da bi reći rekao, 7000 bodova, odnosno kuna samo u jackpotu, 150 u vrećama, ništa do cilja, nema bet, što je dobro, osim ova 3 života. Dobro, u minus 150 kuna smo. Ok, dakle, navijači ćemo počastiti sa 150 kuna, a naše Bernardici u Tiborjance pozvati u nagradu. Pik Vrbovec daruje ti mali paket svojih najnovijih čajnih pašteta Hugo. Uvijek s novim adutom Pik Vrbovec. Bernardice, nemojte se uopće osvrtati na ovaj malo lošiji rezultat nego što smo navikli. Pa nema problema, kad malo u usporedimo minus. naše košarkaše, recimo, to je zanemarivo. Da čujemo. Pozdravljam evo moje tu navijače i sve moje Tiborjančane i moje u Moslavini, ako me čuju, ako imaju struje. Ajmo probat, Moslavina! Ovo su Tiborjanci. Čuli su! Viču! Povratnu jeku smo dobili, znači sve štima. Pozdrav naše Bernardici u Tiborjancima. Hvala i vama također. Bog. Dobro jutro, ja sam Mara, mala Mara, bum bum bum. Šumom skačem, svi me znaju, jer sam Mara bum. Baš si slatka, baš si fina, šumska vila, bum bum bum. Poješćete mala Mara, buba Mara bum. Traži ti svoju bubamaru, novi Ledo sladoled. Filipe! Molim, Bog! Bog. Kak si? Dobro, Kak je u Novom Marofu? super. Čuja, di je stari Marof? Za novi znam di je, prema Varaždinu. A di je stari? Ne znam ja. A di ti je stari? Vani. Vani? Dobro, čuj. A ko bu navijal za tebe? Ma tu su navijači. Daj da čujemo. Ne, slabo si ti to njih počastil prije početka emisije, ha? Budu navijali za tebe? Ma bu. Ajmo vidjeti onda, čuj, a koju igru bomo igrali nas dva? 2. 2? Dobro, čuj, znaš kam buš išao? Kam? Na Kalnik. Joj. Kaj, ne bi na planinu? Ma bi. Pa no, kaj imaš, 4 po vreći, 5 preko rupa, 3 ideš na viši nivo gore, s liftom. Može? Može. Samo ti 700 bodova treba za super nagradu, a za manje od 700 bodova, ako mi stisneš peticu, bom ti pokazao nagradu. Ok, možeš vidjeti nagradu za manje od 700 bodova. Ledo Kornet Top Panna Cotta s preljevom šumskog voća pravi izazov novog okusa. Kornet Top poseban je, svjež, lagan i potpuno nov sladoled. Kušajte Kornet Top i uživajte u najukusnijoj kremi Panna Cotte. Ledo Kornet Top pravo i slatko iznenađenje. Ledo ti u ovom krugu daruje 2 kutije Korneta Top Panna Cotta s preljevom šumskog voća. Sretno! E pa sad bilo bi super osvojiti i super nagradu i ove kornete, jer onda bi navijači došli na svoje, ha? Dobro, dakle sve znaš, 4 po vreće, 5 preko rupa. Dobro. I tricom sa onim za odštopavanje gore, može? Može. Novi Marof je spreman? Je. U ovoj igri naša je svrha bez greške stići ravno do vrha. Ajmo sad vidjeti kak Filip pura do vrha. Ajmo, evo. Ideš, Filip, ideš, to. Ma, kak se igra? Bude to špilja danas. Bude pala špilja zadnji dan. Pa cupa nas dva skupa. Evo je, čuvaj se. Čini mi se da se čuje gromada, pazi sad. Evo je, 4. Bravo! Novi Marov na noge! 500 bodova, pa još nam fali samo 200. Pa to je nevjerojatno. Pa nismo ni jedan život izgubili, još ovu... A, nismo, dobro je, nema veze. Da vidimo sad kako bi to izgledalo u konačnici, jer mislim da smo... Nismo se popeli na Himalaju, ali uspješno smo došli kraju. Pri kraju smo, još nas čeka samo špilja. Bodove! 500 bodova u vrećama! 200 bodova od cilja, super nagrada je tu! Nije, ne, 650 u konačnici treba nam, 100 bi nam trebalo. Dakle, od 2 užetka koja su dobra, jedno treba povući, ono treće ne. Idemo u špilju. Novi Marov! Da čujemo! Jel me netko tražio? Sad ne znam baš. Ježim se ove grozne ruke. To be! Hajde, izaberi jedan broj. Or not to be. Sigurno ćeš pogriješiti. U tubi ili ne u tubi? Što sad? 3, kaže... Pufti ga. Neće nas danas. Bilo je to krivo uže. Filip, nemoj se nervirat.
Mordana mora koji put dobiti, znaš Zake? Jer ako u zadnji dan u mjesecu zgubi, onda je cijeli mjesec nervozna. Tako da smo je morali pustiti bolje, pa da na početku mjeseca mi nju skantamo. Čuj, evo, odmah brončani Hugo tebi, u Novi Marof. Može? Može. I kaj drugo, osim hrpe sladoleda ti velimo još. Ajmo vidjeti hrpu sladoleda. Ledo te nagrađuje s 2 kutije najnovije korneta Top Panna Cotta s preljevom šumskoga voća. Filip, 2 kutije bu valjda dosta, ha? Bude. Bude? Okej, i brončani Hugo i 2 kutije. Pa to ti je bolje nego ove role. Daj da čujemo koga smo pozdravili iz Novog Marofa, u stari. Sve koje me poznaju vas u studiju. Puno ti hvala, Filip, igrala si fenomenalno, nismo imali sreće na kraju, ali pusti, moramo Mordani dati jedan put, čurek dobije, pustio. To su te vraže ženske, pusti. Bog, Filip. Bog. Bog, Bog. Pali motore. Konjica je stigla. Sada ćemo im pokazati naše strašne turbo rakete. Dobar pogodak Rita. Dečki svom snagom naprijed. Gotovo je. Dragon Neo Sapien se povlače. Super posao, dečki. Uvoznik i distributer Joe Gross Rijeka. Kroid, Split, Zagreb i Zadar. Zakoračite u uspješniju poslovnu budućnost. Nazovite The Best MTM, marketing Hugo Shoa 01 53 5599 ili 53 6381. Marina, Halo. genijalno, evo, ja s Marinom pričam već pol sata, ljudi, ne biste mi vjerovali. To je neka čudna veza bila sa Borisom i sa Stobrećom. Stobreć! Halo. Gdje je Stobreć? Da je čujemo! Ludilo! Eto ga! Marina, Halo. ti imaš 9 godina. Imam. I ja. Može? Evo, ti i ja sad, Alpari, igramo s Hugićem jednu igru između 1 i 3. Koju? Pa 3. 3. Evo, Marina i ja bomo se vozili vlakom od Splita Marijan Ekspresom preko Knina do Zagreba. Može? Može, a koji su Odlično. brojevi? Molim? Koji su brojevi? Brojevi su ti ovako. 4 lijevo i 6 desno. Dobro. I nemaš nikakve druge filozofije. Za više od 200 bodova i peticu naravno. Odlično. Marina, dakle, za više od 200 bodova osvojit ćeš ovu prekrasnu nagradu. Ovo je poruka za sve male šminkere i šminkerice. Nakon što je osvojila Europu, talijanska dječja modna kuća Jana osvaja i hrvatsko tržište. Odsad na jednom mjestu svi mališani od najranije dobi do 12 godina mogu se odjenuti od glave do pete odjećom Jana Bimbi, koja je stigla ravno s modnih pista. U ovoj igri možeš osvojiti 2 kompleta za djevojčice. Sretno! Marina, Hej. gle, ovako je. Dakle, ne vremo osvojiti super nagradu, ali ovaj prekrasan jedan komplet baš za tvoje godine ćemo odabrati. Možda osvojimo jednu značku i što još? I oslobodit ćemo Huglinu, valjda, ha? Valjda. Valjda hoćemo. Dakle, idemo igrat. Može. Može. Navijači, Stobreć, na noge. Ajmo, Hugo! Ovo nije vozit lako, ali moraš stiskat točno i jako. A valjda će Marina stiskat jako. Marina, sa desne strane na televizoru pazi što nam šalje Mordana. To nas inače uvijek dosta zafrkava, te lokomotive jureće. Evo ga, navijači, nadam se da su pored tebe i oni pješaci. 4. To, bravo! 6 odmah, Marina. Nema veze, Marina, idemo dalje. Kao da se ništa nije ni dogodilo. Ovo je bila totalka. Totalka. To se mora dogoditi. Skopneš okulisti, a? Dobro. Evo, Marina je počela dalje voziti kao da se ništa nije dogodilo, pa sad ima 6 na redu. 6! Odlično. I odmah 4. Tako je. Pa opet 6 odmah, da ovu lokomotivu uspjehnemo. Kasno! A da se Gdje su navijači? ja malo tipkam. Stobreć! Di ste? Dajte Marini malo podrške. Vičite je malo 4-6 lijevo desno, gore dole. Tako je. Zaboravi tugu i vrati me na prugu. Kakva tuga, Hugo. Kakva tuga, gledaj Marinu kako vozi. Ne, Marin! Duh, odlično, spas. Sad smo zeznuli Mordanu, idemo dalje. Pazi se, imamo jedno skretanje. 400 bodova, pa to je ludilo. 450, ne još. Sad je 4 na redu.
Marina drži se 4, 4, 4, 4, to! To će biti ludilo. Pazi sad, opet 4. Opet 4, 4! Dobro je. Hoćemo na 6, 6, 6! Dobro je. Bravo Marina! 500 bodova! Dobro je, Marina je sve skužila, pa hoćemo li možda uspjeti u bolinu spasiti? 6, tako je. 6, 6, 6, 6! Dobro je, pa 4 odmah. 4, 4, 4, Stobreć, dajte vi vičite malo, meni mu grlo puklo. 4. Dobro je, bit će tu svega, evo bodova. Ima bodova. Ajmo gore. Gore, 6, Marina! Marina! Halo. Ma genijalna Ovo si je bila. bila totalka. Drugi put totalka, ma nema No, veze. znam, nije posao lak telefonom vozit vlak. Da, nismo probali isto telefonom voziti vlak, nije išlo. Na svu sreću nismo imali pravi sudara. Marina, Halo. bila si genijalna. Gle bodove. 600 bodova. A nismo mogli doći do cilja kad nije bilo slava ova iz Lašice.